Solok dame no domingo na Jesus nian, bamaluk sira hotu, timoron sira hotu hinabene beret. Diliu ba imisira, nabema kanesan telespectador, GMTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Hamutuk falou amo Venâncio da Costa Pereira e a programa HABURAS VIDA ESPIRITUA by Edisaun, ba episódio 650. E a Bíblia neita a cara colheituan quando o tema importante ida devemos cadai to domingo ka quinto domingo tempo comunian o tema só ready batasi devemos clian leo anessa convite Jesus nian e evangelho ida neve mag ita tu barona hamoto badalaluk mai ba ita hamoto rona la evangelho na indian e domingo dia 9 de fevereiro 2025 quinto domingo do tempo comum nabema evangelho hatuir meita nessa né. E a tempo neba é malubum bot ida haleu hela Jesus a turrona maroma kliafuan. Ni hambrik hela basic tasi Genezaré. Ni hare korokora rua que se iha tasi ibon. Pescador sira husik tiha ro face hela dai. Saitia ba Simão niaro Jesus husu ba Simão atutama uituan balaran. Hafoi nyatur tiha iha kholaran. Hahu hanorin povo sira. Kolia hotutiha Jesus dihan ba Simão. Tamaliu tiha batasilaran. Imi bele tiha ba. Simão hatan. Mestre, ami tiha kalantomak. Lakair buatida. Maibe, tan ita dihan ona ami soe dunidai. Sira halonune. Hodi kair duni ikan barak tebtebes, dae atu besik naklesh daudau. Sira leo kliman hodi bolu maluk sira iha ro seluk, atu tulun sira. Sira maiduni, ro ruane ikan nakonu diriak, besik atu mod. Haretiha idane, Simão Pedro, monuain ba Jesus hodi dehan. Nai, hadok antiha husihau. Tan hau ema maksalak ida. Tebes duni, nia honia maluk sira seluk hak fodak tebes, tan ikan sira kair. Zebedeu ni oan sira, João no Tiago, Simão nia maluk sira mos hak fodak. Jesus dehan ba Simão. Keta tauk, hori ohin ba ohin, o se tiha mak ema. Dada tiha ro batasi ibun, sira husik buat hotu atu lautuir Jesus. Hamaluk doben sira, lia maksoin. Cristo ami hahiita. Maluk sira. Evangelho da ohen, o tema, o tópico de navemi taka reflete hamutuk, soe redi batasi klean. Ita nese ito hototu tamati ona, ita iha tinang danabe magbolo naran, tinang Sagrado Coração de Jesus. Novamente, ita se taca e 27 de junho, tinha 2025. Encerramento, ano do coração de Jesus. Colher quando Jesus de coração, nesse centro da itania devoção, nesse centro da itania oração, nesse centro da itania relacionamento humano e espiritual harmonia. Não temos tinha ainda ita tene diria que ona kata que 24 de dezembro de 2024 liba Santo Padre no itahoto loque ano jubileu da esperança. Evangelho da hoje colher ita buat lubuk bot ida nebe bela reflete. Ita hareba Jesus nebe maka lauda dau horo navega horo mas be la para tu hanorin. Hanorin povo nebe mak ia desejo e abertura hakaraka hatene botruma konaba sentido moris nenian. Botruma konaba buat la lehernian. Botruma konaba moris rohan laikne. Botruma konaba seida mak ita think halu he morisne. Furak tebes. Jesus e a moris e missionação e a tempo sai da cidade ni buka tu hanoring ni buka tu ilumina ni buka tu motiva ni buka tu colher na fati quando vai na maromak ne futar lefuan ni arasik ne mak maromak ne futar lefuan idabe encarna e a pessoa
Malo do vencida. E é tempo comum, Santo Padre nos convida ita, no ita convida malo, creda convida ita, a tu concentra ba maromag ni futar lefuan. A tu lê, a tu medita, a tu contempla, bebeik, na maromag ni futar lefuan. Tanto Antigo Testamento, tanto Novo Testamento. Tamba, a palavra de Deus nos transforma. Na maromag ni futar lefuan, muda ita, transforma ita. Wan hira ita hatamaan, ita encarnaan, ita hamot ita ni an ba maromag ni futar lefuan. Hoje, o tema da minha kuliah, so ready batasi klean. Ita buka atu lori itanian, hatama itanian klean liutan ba na maromag ni futar lefuan. Meten liutan ba na maromag ni futar lefuan. Meten liutan ba ita dia fé. Santo Jesus convida ita so ready batasi klean. Ita so itanian, so itania fier, so itania ready fier nian. Ba realidade moris nian nabemak na kono complicações. Tama ba aprofundamento fier nian. Tama ba aprofundamento vida espiritual nian. Tama ba aprofundamento vida cultural nian. Ho maneira de integrada. Nessa Papa Francisco convida ita e a minha visita tinangkotuk ba. E setembro ne dihan katak ita level haluhan atu husik ita ni ane atu ne maromak ukon. Husik ita ni ane konsentra ba ne maromak ne futar lefuan. Katak atu ne ita fé e né, seja a cultura. Que a nossa fé seja a nossa cultura. A tua fé sai de uma cultura concreta. Halusa tem que meter amba na maromag de futar lefuan. Maluk do vencida. Pedro na experiência fura tebes. Nia o enhira hare Jesus halu buat tebe makmanek no fura e haroleten. Husunia só é rede batasi laran, nia kar ikan wa intebes, bolutan ro seluk atu ajuda sira, ro ruanane heta hutu ikan na bema wa intebes, ro atu mood. Transforma Pedro nia pensamento, muda Pedro nia ideologia, muda Pedro nia fuan. Se dem acontece para Pedro, sentimento de conversão acontece. Ni monu ainda Jesus, nia reconhece que nia é uma folin lai, nia salanain, nia pecador. Mas vez Jesus te hambania saída que tatau Pedro, o se oimba oin, olo sai do pescador, tiha nain ikanian, mas ve o sei tiha makema, o sai pescador dos homens, fura que teves. E te uso graça da ne, a ti hita nemores e menohau, e te timor o anhototo, sai pescadores dos homens, pescadores das almas, e te hototo sai pescador na ve, tiha malo, tiha clamar sira na ve me que susar laran, iha nakukun laran, iha klot laran, e te lori sira ba na roman. Que te sai atan ba osan, o hilorong ne, e te hototo husu ba malo, e te servir povo, hanesan CSD, iha governo, iha estado, iha igreja, iha sociedade civil, iha NGO, a tu servir povo, a tu servir malo dia kliutan, lá ostamba osan, lá ostamba pensão vitalícia, lá ostamba osan sirebe oi veterano nia neme ita hakarak atu moris lai, uluk na nai servir povo, uluk na nai sai pescadores dos homens, sai pescadores da pessoa humana. Pode ir a instrumento da nave, mas tolong ita sebele melhor ita ni moris. Atu halu ita ni moris sai na fat instrumento insuficiente ida ba malo. Lori ita nian daene atu tiha malo, atu dada malo ba na imaromak ni reino. Ita contempla kata barco ruane hanesa na imaromak ni reino. Atu ita lori moris ba moris. Ita fo moris ba moris ne. Semak lori moris ba moris tamba valor moris ne nian. Laos tamba osa ni sai dono ba ni moris ne. Ni sai do ni dono ba ni angne. Tamba ni sai do ni rei, ni sai do ni rainha ba ni moris. Tamba ni hatene sentido da vida na saída. Sentido da vida é mundo laos buka osan. Sentido da vida mundo nian atu ita servir malo, atu salva malo, salvação das almas e glorificação do santo nome do Senhor. E da nome do todo russo e retenimores hanesan ema católico 100% no ema timoruan 100%. E da nome ita russo 100% orang católico, 100% orang Timor-Leste. Ita russo graça da ne at imenohau ita nemores toma bukan na fati atu soe ready fiernian batasi na bem maklian liutan. Contempla, medita e haklake na maromag ni futar fuan bamalo. Desejo para mim bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.